Poštovani predstavnici, dobrodošli na pres konferenciju uoči sutrašnje utakmice drugog pretkola UEFA Europa lige između NK Lokomotiva i Ropsrova Mjernik. Utakmica se odigrava sutra u 18 sati na stadionu u Kranjčevićevoj, a ja ću zamoliti gospodina Marija Tokića, našeg trenera, da kaže nešto više o tome. Ovako, znamo svi, očekuje nas uzvratna utakmica protiv jednog kluba gdje smo u prvoj utakmici ostvarili relativno ok rezultat. Sutra želimo potvrditi taj prolazak u treće pretkolo. Svjesni smo da nijekom slučaju ih ne smijemo i nećemo, to sam siguran, podcijeniti, jer ipak pripadaju jednom skandinavskom podneblju, a vidjeli smo sad na ovom minulom europskom prvenstvu da su te zemlje, Skandinavci i ne znam, Wales, Sjeverna Irska, da su napravili dosta dobre rezultate sa tim svojim stilom igre, tako da u svakom slučaju mi ih pocijeniti nećemo, ali svjesni smo da smo bolja ekipa i da ćemo sutra pokušati nametnuti naš stil igre i sa tim stilom sam uvjeren da ćemo proći u treći pretkolo. Smo bili kratki i jasni, imate kakvi pitanja? Možda što prijeti najveća opasnost? Pa najveća opasnost prijeti od njihovog prekida. Jer oni su stvarno ekipa koja, ja sam puno puta u stvari igrao sa tim skandinavskim ekipama, ali još nikad nisam vidio da s jedne i s druge strane imaju tako opasan out, koji je, sutra ćemo morati znači biti maksimalno koncentrirani kod svakog njihovog prekida i moram naglasiti znači da su oni izrazito gostujuća ekipa. Oni imaju puno bolje rezultate vani nego doma. Zadnje 3 su dobili u gostima i u nedjelju su slavili, tako da imamo taj njihov video zapis i malo smo ih izanalizirali i potvrdilo se sve to da su jako opasni na polukontru i kontru i plus taj prekid. Jedno. Jesu svi zdravi? Satan? Da. Svi su zdravi. Nisu trenirali dan, dva, ali to u nijekom slučaju neće biti nikakva izreka. Hoćete krenuti skroz napadački ili opreznije obzirom na rezultat iz prve utakmice? Pa sigurno nećemo čuvati ovaj rezultat, ali opet nećemo krenuti grlom u jagode. Znači pokušat ćemo nametnuti naš stil igre, a to je jedan stil koji naša ekipa Lokomotiva igra već par godina, znači puno pasa, puno okomitih dodavanja i posjed lopte. Jedno od stokih pitanja, Poruka Kranjčeva Maksim ili Dinamo danas? Dinamo danas mislim i nadam se da će Dinamo proći Vardar, iako neće im biti lako, jer sigurno je još uvijek Vardar gaji nekakve šanse, međutim Dinamo je kvalitetnija ekipa i mislim da su puno iskusniji u ovakvim utakmicama od Vardara i mislim da će proći. Poruka Kranjčeva. Povrata Kranjčeva. Pa Kranjčar je jedan trener koji je obilježio i moju igračku karijeru, on me doveo iz Rijeke u Dinamo i stvarno uz njega me vežu puno dobrih stvari i on je jedan od trenera koji su, čiji stil ću pokušati malo i kopirati. Tako da mislim da je za Dinamo sigurno odličan potez što se vratio, ima jednu karizmu, trofejni je trener, ima dobar odnos sa navijačima, mislim stvarno da je to pun pogodak i nadam se da će Dinamo ove godine u Europi napraviti jedan iskorak i prizemlje. Ne obzirom na ovakav Pjacu. Pjaca bi falio i puno većim klubovima nego što su Dinamo, međutim mislim da Dinamo ipak ima dovoljno igrača koji će ga zamijeniti. To je to? Onda hvala. Hvala.